Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin, papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 17, versikulo 25. Ti maag nga anak, pagladingitan na ti amana, nasaamasan na ay ti ipalakam na iti inana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sige. Umunag ka dito balay mi, Eloisa. Sige. Pasensyakan ha. Taawan ti makasaangong nga aglinis. Isa anak kawarwara. Agtugaw ka Pagtugawak ngay. Aywan gayam anya. Napunumot ngamin iti badbado to'y tugaw. Garley, si kakadidaitan. Wan! Simang petakon. Apay manan aya. Kasangsangpot ko pa'y lang. Ay ayaban nakmanan. Hagluto kan, tadyak pa'y nalpas ti naglaba. Adda kakuyog ko a classmate ko, nanang. Agaramid kami iti project mi. Sikan ate agluto. Wano saan? Ibaon mo ni Manong. Awan mo ter aramiden na. No di mapan makibas basketball laang. Pagaramidan tangay dito iti project ta. Awan mo tinawaya a lugar dito sa alasyo. Kwa. Rumwartan. Ijay balay da Michelle nga aramidan tayo ti project tayo. Ibaon naktumanan ni nanang. Marurudak. Kunak man naglutlutom ni Garley. Dayjay pa'y asado. May baon nyo aya. Diyak pa'y nga minalpas sa naglaba. Sika, nagapwam ayamot. Panak nagkarpentero iji balay da angkel nanang. Tinangdanan na iso nga da kwartak. Nasaya at mo. Tapno makasursuro ka iti kasta trabaho. Inakigatang iti bagas kan si Dan nanang. Ay, anyat si Dan na kayat yo? Ay makaamu kalatan anak ko. Oray anya, kayat ko. Michelle, dandani kun malpas na iti paset ko diti project tayo. Ay na, masapa tayon sa ama ka isubmit Ni girly ngay, nalpas na atamat tan. Agbuy-buya mat iti TV. Damagam man no nalpas nan. Girly, nalpas mo ka din ti project mo. Mabit lang, friend. Buyak pa dati paborito nga artista. Agi submit tayo. Wan. Aramidak to ka di. Agbuyak pa'y. Ay, di na pa'y nalpas. Ay na, di na pa'y nalpas kat agbuy-buyan iti TV. Kunak tumot ngamin kan ka. Aditan inay nayon ni girly iti grupo. Kita aman. Madelay tayo nga agi submit. Gapukan kwa na. Anyat orasan. Aldaw ka na nakariing. Sabado ita. Awan ti klase mi. Di nakman kusi-kusilapan na bigbigat. Agreeing ka kumamit ama sa paano kastoy asabado. Tatulungam ni nanang. Kita na agwalwalis iji arubayan. Di si ka kumantitimulong. Na, mapanak agtrabaho. Iso at tulungam ni nanang dito'y balay. Diyak kayat manong. At aramidak. Ay, aglinis ka kidita ni nagrugit. Si kaano kayat mo? Na, Agibaon ka pa'y lang. Garley, tulungan nakman mo't nga agurnos dito'y balay, anak ko. Nanang, pag inanaandak man mo't. Sabado ita. Pagtugawan dakmat Uray urnusam la kumadagita badbadom. Bye-bye anyo la kadiditan. Kasano no adda umay abisitam dito'y balay. Anya laang anti ko na anda no makita daan nakawarwara kan nagrugit da ito'y balay. Da kayo na at aglinis no kayat yo, nanang. Baon kayo la, baon. Eloisa, nalpas ka din ni girly di paset na iti project tayo. Awan mat nga rod ni girly. Simurot ka dagiti gagayem na. Napanda ka no nagbuya iti sini. Anya, ni kasanuway daytan. Deadline ton inton bigat. Saan nan sapay analpas? Aramiden talangan. Narigat mat nuyor uray takan kwa na. Kasanon nga ni girly? Ay na, agdesisyon taitan Eloisa. Ikatantan ni girly. Anya? Una, awan mat lang amin tinaitulong na dito yung project tayo.
Iso nga ikatantan. Hello, girlie. Eloisa, pasensya ka na. Kasangsangpat ko ngamin dito balay. Nagadugayam ti mi school mo. Nag-hiking kami ngamin kadagiti gagayam ko. Ay na, nagpintas iti napanan mi sika. Nagpresko ti angin ijay. Girlie, Umay kanto inton sumaruno ha. Mapan kami manan. akwa, damagag ko ma, no nalpas mo di pasit mo iji project tayo. Aywan gayam anya. Ay, at gayam project tayo. Nalipatak matan. Ala, kat no deadline tayon inton bigat. Kasano daytan? Jakpay mo't narugyan. Ala, sana bale tanalpas min. Pinagtinulungan mi kan ni Michelle. Ay, very good. Nalpas yung mo't gayaman. Isubmit tayo na inton bigat. Isubmit min, ngam inikatdakan iti grupo. Anya? Apay nga akas tatay naramid yo. Saan mo't anasaya ati kasta Uray gumura kan inikatdakan. Awan ati mapasamak, numang namnama kamilatan kan ka, girlie. Saan naklaang ang makapasa? Basol dagi dyan to Anya ti kunam, girlie, saan ka makapasa? Inikatak namin iti grupo mi, nanang. Apay ka no nga inikatda ka. Diyak mo Ada siguro na aramid mo amade, iso nga inikatda ka. Amangan mo't no saan ka timulong kadakwada. Amirisam nga min no anya ti bidot mo anak ko, tapno saanan maulit pa'y day ta mapasamak. Sadot kan tumot nga min, girlie. Dito'y tupay balay. Di mo kaya't itumulong, day talag tugtugaw ti aramidam. Oh, anya nga iti mapasamak iti biyag mo, no kasta ka akanayon. Siya akong tagluto nanang. Agi na nakikit din. Amo ka nagmalmalam kaya nagtrabaho dito balay. Ngam nabannog ka mo't nagkarpintero, anak ko. Ay, bagla kanyak at akapigpigsak nanang. Oh, ay wait. Tinulungan na kayo ni girlie? Ay, awan ti amo na at trabaho day takabsat mo. Ay, kunakon ko. Feeling back nang ngamin day kabsat ko. Ti kayat na nga main, iso ti pagserbyan. Di nakpampansinan ni girlie. Talaga akagura na ta. Kainikat ta iti grupo tayo. Nangagmumot yung bagay yung teacher tayo. Naawan project na, saan ang makapasa? Ala, kaasimat. Inikanta mo't iti gundaway. Ngaman niya nga'y tinaramid na. Inununa na pa'y tinapan nag-hiking. Ay, agserbi ko mamutan election day jay kan kwa na. Ni, aglablaba ka man nanang. Ay, badbado ni ading mo agarli daytoy, anak ko. Na, si kayo timang laba. Ay, saan na mabalin? Pay man tayo nakasarita. Ay, bayam latta ka din. Basitlaan daytoy. Girlie! Lukat naman tiri daw! Girlie! Maturog ti tao. Apay aya? Maturog ka? Apay, dakas. Apay ani nanang ti paglaba iti badong. Awan mo ti raramidan na Awan kat pain mo Di ka lamasyan ka ni nanang. Bakatan? Imbis ko maasikati ag trabaho, ta iso ti aginana. Naawanan ti ibagam, manong. Pumanaw kan, tay tuloy ko ti maturog. Saan at talaga ang nakapasa ni girlie? Kaya't naasawan, saan mo't ang makagraduar? Masya naklakat nga ron kan kwanan. No sineryoso na kumati panagadal na, o di makagraduar mo't kumaakas ka data. Ay, amok nga aging gaita. Nasakit pa'y laang tinakam na kadata. Sana ka nakagraduar, nanang. Anya nga ron, anak ko. Basol mo no apay asaan ka nakagraduar.
Nanang, Ay, wan gayam. Mga sawan ni manong mo. anya? Naanos ka nasingpot, di asawaan na. Kat kayat dakal pasanti kasarda, ijayak balaydan nga agnaed. Panawandak dito'y balay nga agmay-maysa, nanang. Anya ngay nga road, anak ko. Di nagkadi kaya't akabalay. Kayat ko, apa ikit din asaan. Kayat ko laang amasursurum ti agbyag nga agmay-maysa. Nanang. Amom girly, iti da ito'y abiyag. Saan amabalin nga agnanayon anak kadepender ka iti sabali at tao. Tapno agbyag ka. Alak ni nanang iji balay, girle. Sino nga iti kadwak dito'y? Umay ka, ano kayat mo? Dito'y aklangan balay, manong. Apay, anya ti planom itibiyag mo. Tadi ka mo nakagraduar. Kwa, manong. Baliwam nga minday ta ugalim. Di kag sadot-sadot. Adu pa'y dita ti oportunidad. Long time no hear, Eloisa. Kumusta? Ay na, agtrab-trabaho ak matan iti dakkel a kumpanya. Naimbagkan ka taday talagpas pasyar iti abroad tara aramidam. Kat anya nga rod, isumat day tati trabaho. Ay, gayam, ni girly, kumustan? Ay, padpadasak nga ron akontakan. Jakmat makontak tap nagkikita tayo kuma. Man, awisam tapno agkikita tayo nga agkakagrupo ini. Malagip mo pa ila dayta Memorable kanyak day chay. Nakagraduar ka di matlaang ni girly? Ay, awan mo ti damag kon. Jak mo no yung tuloy na tinagadal. Anya nga tanudwa ta amang birukan ko, ana? Sika man. Makla at lakit di day chay no makita na ta. Ti parikot ita. No sa dino, ti pangsapulan taken kuana. Apay ngay adito'y mo't ayan tagsusugal tinang iturungan ka data tinagdamagan ta. Jakman Ni, agure ka. Itudtudo na mo't ija ayan tagsusugal a babae. O sige, mapantay chay. Mabigbig mo ka di pa ni girly no makitam? Isunsamat day ta makisugsugal. Ala! Girly! Adda kami! Eloisa? Wan! Kadwak ni Michelle. Apay adi yung imbagbaga nga umay kayo. Umay da ka bisitaan. Sorpresaan da ka kuma. Kasarag paiso. Mababainak kada kayo. Gamta ha. Dito yung pagsusugalan, tinakakitaan nyo kanyak. Kitaan nyo man. Nakadasterak laang. Dinto tada kayo. Ay na. Nagdesente, tibahado yun. Ay na. Nagpintas mutan apanganan to'y nangipanan nyo kanyak. Ay talaga abak nang kayo adwa ah. Kaya't da ka akumustaan, girly. Kastoy lata at ibiyag ko. Agmalmalam ang makisugsugal. Tap na adaigatang itibagas. Nilakay ko, mamartak mat. Ay na, girly. Apay nga yung aging gaita, kat di ka nagbalbaliw. Wan nga rod. Kaslawan mo ti dimalan a panawan kan ka. Awan man laang tinagunod mo itibiyag. Saan kun ngayon tuloy ti panagadal ko? Naibagkada kayo ah. Nabaligi kayo iti panagbiag. Makapaapal kayo a classmates ko idi. Ay na, saan pa'y mo't analadaw ti amin? Isardeng mo kit din day tapa nagsugsugal mo. Agtrabaho ka kit di. Wan, girly. Saan mo asayangan ti oras ken panawan mo iti panagsugsugal mo? Saan kan nga agawid iji balay nanang?
Talaga di nakakasyan ni girly. Mapan ko kumalaang bisitahan jay ade. Pulos adi nagbalbalew. Isulat ta ti aramid na. Manipod idi, aging ga ita. Ora ibagbagaam, saan nakaadengdenggan? Iso abayan yun. Di na kay tumad lakasyan. Sige anak ko, mangan ka, takon amot amabisin ka. Nanang, awan manan igatang ko iti bagas mi. Anya, Amuyo ka ti, nanang. Umapalak ka dagiti kaadalak idi. Ngamin, addan-dan iti natalgad at trabaho. Ngam siya, jak amuno sa dino ti pangalaki ti paggatang ko iti kanan mi. Tay responsable mo ti asawa. ay, Sayang, no kumatasaan ko idi nga impang pangruna ti lakwat siya. Nakalpasak ko mamat iti panagadal ko. Kat adda anak mo't kuman iti natalgid at trabaho. katanya nga rod ngay, day tamot ti pinilim, di kamot dimngag iti pamagbaga. Kas ita, narigat lang nga rodon ti adda pa nagbiagyo, ngam agsugal kapay. Ngam, kayat ko abaliwan ti biyag ko ita, nanang. Ikarigatak ti agbaliw. Agagatak. Kat inton makaurno nga kiti pagpuunak. Agnegosyo aklaangan. Ala, kasta ti aramidem anak ko. Kat sapay kumamot, tagbaliw mo ti asawam. Tapno agtinulong kayo amangged para iti pamilyayo. Ti agasawa, nasken nga agtinulong da amang isakad, iti panagbiag ti pamilyada. Saan kat nga agsugal kan agaramid iti dakas, tano kasta ti aramiden da, ad-addan a panagriga ti sagrapen da iti biag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.